Đorđe. 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 Boli me noga. Pala sam. Možda se povredila. A šta vi to igrate? Ikera, vidiš? Dobro, Đorđe. I jel mogu ja da se igram sa vama? Ne možeš, idi kod svih druganica. Zašto, Đorđe? Neka dođe. Dosadne, aj ne zna da čuva tajne. Dosta mi je što kod kuće pretura po mojim stvarima i što se pravi kao da je vađe od mene. Molim vas, ne prizivajte. Đorđe, ako me ne pustiš da se igram sa vama, reći ću mami gdje si i sa kim si bio juče. Jer ti jasno? Reći, pa ću ja sve tvoje igračke da polomim i da ti pocipam sve kad ne pade ligu. Đorđe, zašto si takav prema sestri? Ona te, Đorđe, mnogo voli. Nećemo valjda biti grubi prema nju. Što ja nemam sestru. Moja sestra, ona bi svugdje išla sa mnom. Pa kad ti budeš imao sestru, neka ide s tobom. Rekao sam ne i neću da pomognem. Đorđe, evo neću da vam smetam. Biću dobra, slušat ću vas, radit ću sve što mi vi kažete. Neću puno da se zadržavam. Molim te, Đorđe, molim te. Ne može, ne može i ne može. Đorđe. Đorđe i ne, Đorđe, ne može. Dobro, idem ja. Ajde, To je moja kliker i moja pobjeda is. Kako ozbiljno. Djetinjstvo. Moje lijepo djetinjstvo. Svakog detalja se rado sjećam. Mirisa, boja, straha i strepnje pred pismeni iz matematike. Prvih simpatija. To je bila moja bajka. A onda doselili smo se u Podgoricu prije 5 godina. I ubrzo zatim dogodila se tragedija. Stradali su mi roditelji i brat. Od tada živim kod ujaka, u njegovoj porodici. Živim u velikom bolu i osjećam da treba da se osamostalim, da sam na smetnji. Prema meni su svi dobri i pažljivi, ali ja sam sama i izgubljena. Moram da nađem svoj put. Je li to Marija? Da. Ona Marija koja je nekad bila tako uporna da se igra sa dječacima, sad je, čujem, uzorna dama? Da, izvolite.
je Balša. Balša? Balša, naš drug. Pa ne mogu da vjerujem da si to ti. Jeste. 100 godina te nisam vidjela, ej. Pa kako si me... Jeste, taj Balša, vidi. Tvoj drug koji te uvijek branio, jedini htio da se igra sa tobom, sjećaš se? Pa ja sam u šoku. Ja ne mogu da vjerujem da si to ti. Pa kako si me našao, Balša? Pa Filip mi je dao tvoj broj telefona. Tu sam u Podgorici, pa sam riješio da ti se javim. A da, sa Filipom sam jedine i ostala u kontaktu. Od starog društva. Otkad se ono desilo. Da. Znam. Sve je to i meni teško palo vjerovno. Mislim, ti sama znaš kako smo nas dvojica bili vezani. Nego, pusti, nećemo odmah o ružnim uspomenama, jel? Ja tebe pamtim kao jednu nasmijanu djevojčicu. Što kažeš, da odemo na kafu i ispričamo se? Mislim, stalno je prošlo previše vremena, jer tako? Ma super, naravno da hoću. Jedva čekam da te vidim baš. A kad ti odgovara? Pa ja sam slobodan večeras u 8, a ti? Ja se može, odlično. A gdje da se nađemo? Pa mogli bismo kod hotela Crna Gora, je to okej? Samo vidi auto mi nešto u paru, pa ako ti ne bi bio problem da sama dođeš do grada. Ma ne, kakav problem. Super. Biću tamo u 8. Marija, slušaj me samo. Dobro bi bilo da ne pričaš svima da ideš sa mnom. Znam da oni duže razne dezinformacije i znam kad ti su stariji ljudi. Odmah povjeruj te stvari. Mislim, ti znaš da su oni se toliko vezali sa tebe, sigurno te ne bi pustili, a ja ne želim da rizikujem to. Ma znam, Balša, i pravo da ti kažem, ne vjerujem u te gluposti. Tako je. Mi se neću im ništa reći. Ali ako se previše brinu za mene. Znači, kod hotela Crna Gora u 8. Jeste, u 8. Čekat ću te tamo. Važi, vidimo se. Ćao. Kasno je da me zavoliš, jer ja sam sve potrošio. Kad si mi bila najbliže, ja se s drugom ljubio, ja sam druge ljubio. Kasno je da mi oprostiš, ja nisam to zaslužio. Pa će si mala. Gledaj, sam zapusti ljepotica. Kako ne trpi? Pa, živote mi si jedna najljepša čovjaka koja si nikad vidio. Šta ti vidio? Ne pretjerujem i ti to znaš. Hajde, sjeti. Znaš li, Balša, da si uopšte nisi promijenio. Znači, poznala bih te da sam te onako skalažem, znači ne vjerovatno. Pričaj mi, šta radiš, čime se baviš? Znam samo da si otišao u Beograd. Ništa. Jesam. To znaš, za Beograd. I prije 2 godine završio sam turizam. I sad ti radim u najboljim turističkim agencijama na svijetu. Stalno putujem, zarada mi je ekstra. Mogu ti stvarno reći da sam predstavljen. Plus mogu svima da pomognem, da je meni vrlo bitno i tako. Nego ti što imaš od tebe malo, šta se radi? Mani približno uzbudilo kao u tvojoj priči. Ono što se dogodilo me je potpuno slomilo. I dugo mi je trebalo da dođem k sebi, da nekako nastavim dalje. Od onda sam kod ujak i kod ujak, mislim, to znaš. Nešto mi rekao? Da. Ti... Oni su mi sve na svijetu i ne znam šta sam bez njih. Možda mi punu podršku i sam imala kao sam imala na školu. Školu? Ljubav, Mara, ima li šta na tom planu? Pa ove godine sam završila gimnaziju i... A sigurno si bila skoro odlična. Jesam. I planiram sada upišem medicinu. To je uvijek bila želja, da, i nekako oduševljava me to što ću moći da pomažem ljudima, da tako.
ljubav, pa još uvijek ništa na tom planu. Ništa? Biće. Sa takvom lijepom djevojkom će svi momci iz Podgorice da se pome. Nego, hoćeš da budeš doktorica, kažeš, jel? Bratke, to ti prelijep poziv. Mislim, to jeste lijepo, ali to se traži žrtvovanje, toga sam onda svjesna, tako? Jesam, ali znaš kako baša, ja to nekako uvijek želim i učinit ću sve, ali bukvalno sve da uspijem. To je nesvrano. Kad se samo sjetim kako se najdan bilo uporno da se igraš sa nama kad smo bili djeca, još se toga sjećam. Nego, reci mi, kako ćeš sa školarinom? Mislim, znam da je to dosta skupo, posebno za medicinu. A uvijek ti život srezi, jel? Nema nekih dodatnih prihoda, kako ja znam. Ne, ali znaš kako, ja sam već mislila kako ću. Naime, zaposlila sam se kod kume koja drži, tačnije počinjem za 10 dana. Budi. Da. A nadam se da ću već do septembra sakupiti neki novac, platiti školarinu i tako. A ova kuma, ona je stvarno jedna divna žena i znam da će mu se odlično platiti. Ti meni hoćeš da kažeš da ti hoćeš da radiš u butiku. Ti. Da jedna takva ikona radi nekom bezveznom butiku. Ja sam ne mogu ti vjerujem da ti hoćeš, tamo ćeš da zaradiš za školarinu. Ajde, Mare, molim te, da se šališ sa mnom. Vidi, ti za 5 godina tamo ne bi zaradila za 1 godinu studija. Otrala bi se od posla, mislim, jasno ti je valjda koliko ti para treba i bez školarine i da ne možeš uporedo da studiraš tako težak fakultet kao što je medicina i da radiš. Znam baš, ali znaš kako, ja nemam drugog izbora. Reci mi, gdje ja da radim kad nemam diplomu fakulteta? I sam znaš da sam gimnazijom ne drži ništa. I ostalo kazala sam ti, to drži moja kuma, oni će biti toliko ljubazni da nisam se susrela kad mi budu izbori. Ja sam zahvalna Bogu, vjerujem i na ovome što mi pruža, a ne na računu. Marija, slušaj, ja znam će ti nešto da radiš, a da ne ostaviš po bregu, mislim, jer kad ti ja kažem, slušaj, tu ja ponudu imam za te, ti više nećeš Bogu nekome da zahvaljuješ, meni ćeš da budeš zahvalan. A kako ponudu, šta? Pa slušaj, sad ću da ti objasnim, pa vidi, onda ćeš da skačeš od sreće kad čuješ o čemu se radi. Pa, misliš li ti da sam ja tebe slučajno zvao? Misliš li da se posle one tragedije, Marija, koja se tebi desila, ja nisam raspitivao kako si i kako živiš? Misliš li da ja stvarno ne znam kroz šta si ti sve prošla i koliko je tebi sad teško? Misliš? A moja Mare, sjećaš se, meni je tvoj Đorđe bio kao rođeni brat. Mislim, ti si mi bila kao sestra. Sjećaš se, vada kako smo bili nerazdvojeni kao djeca i... Znam, ti si nam uvijek bio toga. Pa baš zbog toga, Marija, ja tebi hoću. Ja neću da dozvolim da se slušao, osnovno zato što mogu da ti kažem. Se slušaj. Ako pristaneš ti na ovu moju ponudu, za 3 mjeseca, za samo 3 mjeseca, ti ćeš da zaradiš toliko para da ćeš moći da platiš 3 školske godine. A ne jedno, mislim, ćeš da radiš jedan gospodski posao, vidjet ćeš malo svijeta. Mislim, što možeš da vidiš, a kamo li da doživiš u ovoj oči Selendre? Što? Ja ne znam šta ti meni uopšte pričaš. Pa, ovako, sad ću ja, Marija, da ti objasnim. Ja sam ti već rekao da radim za najbolje turističke agencije, jel' tako? Da poznajem pravi ljudi. Pa, ti pravi ljudi nam traže fine i harizmatične dame kao što si ti. A još se tebi vas piševi strani mjeseci, jel' tako? A to nije ništa teško, mislim. Kome bih ja pomogao ako ne bih tebi? Kome? Da zapošljavamo neke beogradske sponzoruše tamo kada ja tebi mogu da pomognem. Znaš da si mi ti sve šti. Znam, Vanja, ali Šta? moram da sjećam se u Jakonu Sunu. To nikako. Da mi kažem sve to. Kakvi u Jakiju? U Jakiju To ne... njima da ne kažem. Ma, u Jakiju ne bi ti sve popravo. Vidi, Marija, ja sam ti već rekao da razni ljudi moji duše bližnici svašta pričaju meni, svašta, laju za mnom, a to nema nikakve veze i s istinom. A već sam ti rekao da su ti stari ljudi odmah povjerili te stvari, da im ovo pokažeš, oni će da vide zlo u tome. Ne bi te puštili, da znaš da nemaju svoju djecu, vezali su se za tebi, nikad te ne bi puštili samo, to znaš. Znam ja sve to, Vanja, ali znaš kako, ja njih nikad ni za šta u životu nisam shvatila. Jer stalno ako je to nešto dobro i zašto bih, ja?
znaju, pa bi ti mogao da pozveš, Ja. da im objasniš, da se oni uvjere da je istina to što govoriš, jel? To nikako, vidi, to nećemo da... Zašto? Nećemo da rizikujemo, Marija, vidi. Ti znaš koliko je prošlo godina. Često ja sumnjam da se oni mene više sjećaju, a i vidi, to što sam ja bio miljeni tvojih roditelja, ne znači da sam i njihov. Vjeruj mi, dobro mi vjeruj, ja znam što znači da zli jezici mogu da pokvare najbolje uspomene. Vjeruj. Ja bih njih da donesem tako jednu veliku odluku. Opet, Kako? malo shvatanja da je tebi teško, ali vidi, više je vrijeme da se ti osamostališ, jel? Sad si završila gimnaziju, hoćeš da upišeš fakultet. Samo ako se tako osamostališ, ti ćeš da pronađeš sebi i stekneš prava iskustva. Mislio sam da ti je bar malo do mene stao. Mislim, do nas, no vidim da nisi. Ali pogledaj me, pogledaj, vidiš, sjećaš se ti onog podgoričkog balaca, sjećaš se? Pogledaj, izrastao sam jednog ozbiljnog poslovnog čovjeka. A mogu ti reći, tu nije bio niko da bi pomogne ko što ja sad ne vidim tebi pomoći. Jer sam morao debelo da se pomučim. Ali Marija, slušaj, molim, ti ćeš u prvu Italiju, a ti ćeš moći da ti ja tamo znam s ovim poslovnim partnerima, ti ćeš odmah moći da počneš da radiš u jednoj crnogorskoj turističkoj agenciji verovanja. Crnogorskoj. Mislim, to nije ništa strašno. Tvoj je posao da budeš ljubazna, komunikativna, što ti već jesi, jel tako? A što se plate tiče, slušaj sad ovo, za 3 mjeseca, samo 3 mjeseca, ti ćeš da zaradiš 5.000 eura. Što ješ? 5.000 eura? A stani hrana će ti biti plaćeni. Znači, to ti je čista zarada. Samo, jesi li ti svjesna koje su ovo pare? Jesi li ti se rijetko nude ovakve prilike? Jer ne može svako da dobije ovu priliku. To ti ja kažem, ne može svako. Svjesna sam, Marija. Ali šta onda? Šta je onda? Plašim se nekako, sve mi je to panju prelijepo da bi se Čega se plašiš? Čega se plašiš? Ajde, to mi sam reci. Pa šta ću ujak June da kažu na opet sve ti to? Da ću kao ujak bi Juna. život kuće. Kakvi ujak Juna, kaže ti? Kakvi ujak Juna? Da vidi. Naravno da ti nećeš da bježiš od kuće. Mislim, zar ti misliš da sam ja, Marija, toliko neozbiljna? Misliš da ja toliko ne poštujem ni tebe ni tvoju porodicu? Moja Mare, znaš, ja tebi nikad ne bih dozvolio da ti napraviš neku glupost. Nikad. Naravno, Marija, da sam ja na sve mislio. Slušaj, nećeš da ih lažeš ovo ono. Reci da si dobila, eto, nagradno putovanje. A to okej. Imam ja jednu drugaricu, ona će ti svu tu priču pokriti. Vidi, posle ti odeš u Veronu, počneš da radiš, zarađuješ, pa onda ćeš ti njima da se javiš. Pa kad se ti njima javiš, pa oni će da budu presrećni kako si ti našao dobar posao. Mislim, oni će da ti oprostite tu malu laž, ako je, možemo da nazovemo laž, razumije se. Mislim, shvatit će oni da si ti to uradila, da ti njih ne bi sekirala, Marija. A još su teška vremena. Moći ćeš malo da im pomogneš. Još posebno ako tako teško žive i koliko su oni godina žrtvovali da bi tebi pomogli, možeš malo sad i ti njima. Pasoš imaš, nije tako? Imam pasoš. Nije pasoš problem. Nego šta je problem? Hajde, reci mi više, ne mogu da shvatim šta je problem. Mi je to nekako prebrzo I šta? I nesigurno. Hoćeš da kažeš da je nesigurno, hoćeš da kažeš da više vjeruješ lajavcima nego meni. Ne, možda bih ja vjerovala Vanju ako ne bih tebi. Pa šta? Da, kako šta mi, pa kako ne bih ja vjeruješ? vjerovala ako ne bih tebi, Vanju. Ali, znaš kako sam ja? Ja ne mogu da se snađem ovdje, ne ja da se snađem u drugom svijetu, u Italiji ili gdje li već. Marija, da baš zbog toga presneš malo, da zaboraviš stvar i počneš neki novi život. Reci mi se, da želiš ti da budeš jedna emancipovana i obrazovana žena, da ne želiš? Naravno da želim. Sjećaš se kad sam bila mala. Odlično se Bila sjećam. sam uvijek buntovnica i kjerala po svoje. Čem je sad ta buntovnica? Nju traži, Marija. Ne znam što se dogodilo. Misliš ni tragediju? Marija, molim te, pogledaj mi, Marija. Ti nikad ne smiješ da dozvoliš da se predaš. Nikad, Marija. Posebno, nikad u životu, a posebno jer si ti mlada
pozruje je život sad pred tobom. Mislim, ti tek treba da počneš da živiš. A ja sam tu da ti pomognem, stvarno, Marija. Da li bi ti barem bio uz mene cijeli? Pa naravno da bih. A naravno da bih, moja Mare, pa ja bih tebe branio od svega i od svih. Misliš li ti da sam ja ovo sve uradio samo iz bratske ljubavi prema Đorđevi humanosti? A naravno da sam tu i moja osjećanja prema tebi, koja su uvijek postojala, sad su još jača, ali mi smo se dogovorili, Mare. Idemo li zajedno da osvajamo svijet? Hoćemo li? Hoćemo, je tako je, to je moja dođa. To, kako treba? Ajmo, cure, pazi, na sve će da ispane odlično, vidi ćeš, pozvon sniješ da sumneš. Halo, šefice, ja sam. O, Bakša, srce, ti si. Konačno si se javio. Ovo je taj novi život, tako? Jeste. Kao i uvijek kad završim posao ostavljam. A jesi li završio posao? Ma, jesam. Samo još ujutru da pokupim ovu malu Mariju. Ostavila je sve sređeno. I ona je bila kod njenih, progutali se priču. Znači, gospođica je popustila. A jesi siguran da niko ništa ne sumnja i da te niko nije vidio? Ma ne to sigurno. Dobro je ona zagrizla i vjerujem mi 100%. Ma, samo neka ona uđe u kombi, a posle i da posumnja lako će. Pazi dobro što radiš, mali. Znaš da sam tako je kao ona najgore da sa njim imamo najviše problema. A pošto je gospođica Marija bila tvoja ideja, i najmanja greškica može biti kolba po tebi. Ma, znam, ali ne brinite, ništa kažem. Sve će ići kao podmazano, mislim, ja do sad nikad nisam zakazao, tako? Nisi, ali jednom se dešava. I ako se desi, bit će na tvoju štetu, to budi siguran. Tako i obično berem ruke od svega, naše stavljene pokrivaju najbolje, tako Ne brinite, kažem, sve će biti kao podmazano. Sve je savršeno, ne brinite, samo meni treba, je li prolaz čist? Prolaz je čist, da to ne brini. Samo pazite na vrijeme, znate da je to najbitnije. Znam, ne brinite. Javit ću vam se ja onda ujutro, to okej? Važi, Balša, čujemo se. Pa dobro, vidimo se. Pio, gadna, na tuba. Edine, brate, gdje se slušaj? Ujutru se nalazim u 8, ne može mi kasnije slušaj. Vidi, Markoć i Antonije će još na čas da krenu s ovih 10 djevojaka sa Kosova. Što? Pa da si imamo 3000 € po djevojci, kao vazda. A što znam ja? Dobit ćemo pare kad ih predam na granici. Kako? Ma, ja sam ti već rekao, ne brigaj ti o tome. To je samo moja briga. Ti uradi svoj dio posla, nađite se tamo gdje je dogovoreno, a vidi posle, samo ti mene cilni da ja dođem s Marijom. Kako? Ma, važi. Ma, samo je bitno da djevojke ništa ne posumnje do ručka, da popiju pić, a posle je sve lako. Vidi, sa ovom mojom Marijom ću da budeš posebno fin. Tako. I pripremi drogu za sve.
Ajde, nemoj da mi kasniš ujutro, čuješ? Važi, vidimo se da, ajde. Tog jutra pozdravila sam se sa ujakom i ujnom, u nadi da će mi nekad oprostiti ovu laž i da će biti ponosni na mene jednog dana. Plakali su kao da se opraštaju sa mnom zauvijek. I ja sam plakala. Oni su mi bili sve, a neki čudan osjećaj govorio mi je da ovo ne sluti na dobro. O, zašto onda nisam znala da oslušnem svoje osjećaje i slijedim zdrav razum? Ali bila sam mlada i naivna, a njemu sam vjerovala kao svom pokojnom Đorđu. Tog jutra Balša me je čekao na stanici, nasmijan i raspoložen kao i onog dana kad smo se vidjeli. Bio je to osmijeh koji obećava. Čak sam od djetinjstva potajno gajila najnježnija osjećanja prema njemu. Mislila sam da ćemo zajedno osvojiti svijet i da mi se pored njega ne može dogoditi ništa loše. Njegov drug je vozio kombi u kome sam bila sa još 9 djevojaka. Rekli su da najprije treba da ručamo u jednom lokalu na periferiji Podgorice i da tamo sačekamo još nekog. Predale smo im sva dokumenta radi kontrole kako su nam objasnili. Poslije ručka smo popili piće i sjeli u kombi. Bilo mi je jako loše od jake vrtoglavice i čim sam sjela, odmah sam izgubila svijest ili sam zaspala. Kad sam progledala, nije bilo ni Balše, ni šofera, već samo hladni i mračni zidovi nekog bordela u Italiji, gdje sam provela ko zna koliko vremena. Žena po imenu Bambina svakog dana je dovodila po nekoliko muškaraca koji su se smjenjivali nadamnom. Cijepali mi odjeću, silovali me i psovali. Nisam znala ni koja je doba dana, ni koliko je sati, a njihove sjenke me i danas proganjaju kao aveti, kojima ne znam ni ime, ni lik. Svaki put bih pokušala da ispustim krik, ali sam ostajala bez glasa. Ubjeđivala sam sebe da sanjam, da ću se probuditi u svojoj postelji kod kuće, da će ujak i ujna opet biti uz mene, ali uzalud. Ležala sam u lokvi krvi, na javi, u nekom drugom svijetu, za koji nisam ni znala da postoji. U kostima mi je stanovala jeza i jedino sam bila sigurna da ću umrijeti ako im se suprotstavim. I jednog dana sam se srušila od gladi, iznemoglosti i nasrtaja bolesnih muških životinja. To je bila moja sreća u nesreći. Došao je da me obiđe neki italijanski ljekar, koji je kasnije prijavio cijeli slučaj i spasao me. Našla sam se u skloništu za žrtve trafikinga u Nišu. Asistentkinje u skloništu su mi pomogle da stanem na svoje noge i oporavim se.
prolazile su sa mnom sve moje krize i učile me da se oslobodim krivice. Da nisam kriva ja, već kriminalci koji su me namamili, obmanuli i lišili slobode. Ali sredina ne prašta tako lako. Sad sam u Crnoj Gori i stidim se da se uspravim i podignem glavu. Ujna i ujak su poniženi i uvrijeđeni i jedva da govore sa mnom. Nježni su, ali utučeni i ojađeni. Balša je u zatvoru. Sada sam tu, pred vama. Imam 2 puta. Da vam okrenem leđa i da svoje postojanje zauvijek okončam. Ili da idem dalje i gradim budućnost. Ako mislite da ne zaslužujem dalje, ostajte mirno. Neću vam zamjeriti. Krenut ću se i poći. Ali, ako mislite da ja mogu da budem dio vas, da ja imam pravo da nastavim dalje i da imam pravo na život,